Oke. Moet je het pegang tangan? Tergantung bagaimana. Nee, los je hartje gewoon los. Di sini sedikit juga, Pak. Maar je moet wel, Kasih bangku het gaat om gebroken hart, hè? Dat hij gebroken hart heeft. Oke, siap. Sekarang sudah jadi luka, semua kisah harus berakhir di sini. Di sini, semakin luka, semakin dalam rasa sayang pasir, semakin beta terluka, semakin menyakiti sejujurnya. Moeilijk voor mij om in te schatten wanneer ik kan pakken, maar daarom trok ik aan zijn blouse. Ja. Nee, is goed. Is goed. Maar het is echt lelijk dat op de achtergrond een auto staat. Maar de hele, ja. Akhir di sini, tak sanggup beta menahan rasa jadi luka. Iya, kita begini sedikit supaya dapat antara Vicky-nya. Makanya Vicky jemput. En dan echt dichtbij, hè. Je bijna kussen, bijna maar niet. Vega, daarom negatief. Vega mas. Pegang tadi. Vega. 1, 2, 3. Als het bijna klaar is, geef hem gewoon een tikje dan. Als het bijna klaar is. Ya. Semakin dalam masih cinta pasir, semakin sayang pasir, semakin beta tentang rasa hidup pun kisah, tentang rasa ini, tentang cinta ini. Harus berakhir di sini. Sekolah musik juga. Kita bagaimana ini kita tidak bisa. Sedangkan dia buat Sophie, tapi dengan dia ya itu. Semakin dalam rasa cinta pasir, semakin beta terluka. Sejua lupakan saja ketemu pun kini tentang cinta ini. Saya rasa pasti akan Karena bagus kan kalau dia memang sendiri. karena kita kan minta. Semakin dalam rasa cinta pasir, semakin beta terluka. Sejua lupakan saja ketemu pun kisah tentang anda akan berakhir di sini. Rasa semakin dalam rasa cinta pasir.